your marco pimo UK. Penny forecast and me say, will be a money away a yana, a sunny obi. Uganda for mobile mobile UK or Marco Bawa, Attitude Banu Wama, Aqualenia, a year 18 good years. Wakikako, a year 8, 1907. This month, Yelbenia, a year 18 years, not just a branch here, Pepe Pesa. Na ya omuko a dance academy. Womuko Science ye CDasa. Uganda ni baya be mu ye timia ko di 7 sambone atwese kan awo abrofo mbe bako en wo twese kan 8 wawo mu nyina se kan ne sanse wo ye tuntum na wo di se wo di sem ni sesi amane no e ya to ye Ghana fo ne Nigeria fo ne 7 kramofu a wo ye tuntum kwa dia sesi a de UK wo ni ayi untimi fan shompo na wanom pressure pay si abrofo so a abrofo ni se yempama ye bibifo ni nyina embra ye kuruma semwe ye beka ni se wo de me yankogemo enchiremu embra sisi a me pamcho Ghana de hia ye wu UK abontene so enkrofo no mo start ready enkrofo na start stop and check no this week city nyina no omu stop delivery for no this week Croydon stations ni bi no omu gina ho omu start omu stop and check no. There was a time our home office issues some yibi ne ye ne baby ba aju ye ho nipa bi ho akansa ne agye di omu say car wash sa restaurant ne barber shop ne saloons no omu be ko ho nyina because omu hu say eya na ye ho nyene ye nwuma wo ho yesra mo this time around and for wasoto from the news information na mabontin but ye bu ye ni guso ansana labor power no mumienu nyina wone conservative omu policy ni nyina no omu nyina betagete immigrants yesremo stations ni bi wo ha enema bi say they don't miss out Canning Town Barking Stratford that big stations na trains bebre wo ho connected to baby ano they will surely be there wonye na wo fifa sa akwan no ho ni bia start fifa bus come nearest one bibia betimias on say buy wo munka the news mu obi ante because ane ma we nyino munim say enya right efan bi so but on fa meto abontene na wi ase do mu anu abetum say this time ye say bo wo ho ban mesra mu yenuanum titru COS for a omu de letters brebramo omu mutima enkrofo niema enkrakura mo no momfa mema obi a ne ho nye munyi mfrifi ho yenim fie krom betimi abo awram yesra wo ukro bi enema na wo de da ho bi a mesra wo saa edin mienu hia no mintimi nka ne brofo no pe baabi fagu po obi a ne ho yefama no emfa bibia santu fie ho wona mabonte na emfa bibia enya wo de ya nhehye wo ho se baabi ayi choke enkogina wo nkotwe camera enko video pe baabi fa till se emu badwo no obia ni wa wo hunehuna obia nko si fie bia ba yenka no krenkyere yenga na for se ekrum hanyoy eniem esi no se yo se ahadwo ahanyoy entu wo ho a pesefo asototo fom tie news full information bebre Blackpool enya grow ho de emobato start wa kure nwumre na ewososo ejatem yenuanom amo outside motete tie kire nyame adawroma omu the list of baby a omu be ye protest ni nyina bai de enka hu nyina kromo start mobilize omu ho yesremo protest omu ye wu abibini bia wom obi asonson ne ho wokotom no omu hwewa ya hwe free yentna ye fie woni bibia ya hwe fie ne hwe TV enkrofo nani brabre no omu aso ya ayehye no wo petukotom yumo omu bedu sramo tie information ne baby ansesa wo mfa ya try say ye be true information a kire enkrofo bebre still emunyoy say yo say emu adu emunjoy London different protests na eko but outside there abrofo no immigrants into yesramo woni bibia ya stay away from street Blackpool ehonyoy sesin ehososo nyoy Hall City ehonyoy yesramo me and check on each other so obia ye say
o to bibini fo a na oposa ne baabi ala bi say bi die bone kra na bibini aye ni nia obi ka sempa na obetie no ana mo kasa dodo ana bibia na mo ka brofu ye protest a omo chia bibifo ne ade omo police for kromo twomo ho bo omo ana obi announce me na maintain news no nye sister say ohine vehicles or something ana obi po send ma me na me console ye ho life crab bo ho daru and so ko he ne comment section ase enkofo bisa no questions I don't know Ghana for kwa izumanti sa protest koso na report mo 1 p.m. Almost see police car stores every hall near Liverpool near the nyina BBC News and nam so sa kan obi nso hu ka kyerɛwa ɛno no na mo se wo se twa na da pa ana mo kasa ana bibi na yɛn kasa ne nyɛ den internet no yɛbɔ ma ze mfa nyɛ den masa wo yɛ bibi ni wo krom ahwɛ ho yɛ Ghana fo no yɛ de ya na ebetutu yɛ ho fo ko protest na ɛkɔso no mo sia na bibi ni a wan hwɛ o megua o bi be sha aba be hye wa horoba na aba be wate ase nti sɛ wo kososo so a chale o be hye gua no police ban ko mu gua o nti no ke niema na ɛkɔso kroma no de na ma sonson ho din na ohun so mo abɔ chenku ni ade a be bi fa because na America na o ye koye gaga na akoye yi a o be gua police for na chale ya no mo wan kasa ti mo nhwɛ ho yi na obi eka mi bi say ya mama appreciate ni enjoy said there be a bunko for abem na with ya unnecessary comment. Yeah, pamo eye bibifo nyina asemu die aban yesre so obe sorry akasama ye na Uganda ne Ghana de emutwi ye ofa ne enuanom ho omo bra eye de mutumi sani ye kakra ema ye so de to nsuo bi enom omo ba ebe ha adwen papa Mr. Aban say wontu ne nice fam e solve problem mai e kwentwa na mesum akra.